aye bana mama na kitende ida wena nkuwaire mama na kitende ida nkuwaire muna nsanga ile kale okoba otya okumukoba mutya tuliyo amakobo tuzira fena tuliawo tutyo abana balungi embeera memwe muri mutya fena tuliyo butulumaluma tutyo tutyaye twida kuba bulungi amina omukaire namboine kuido wano omukaire yajire namuboine ido nakoba aye bana omukaire bwabaawo ni baba na kitende ngaliwo mukola mutya tukumako yatenduka me twakola silence akampola mpola nga timwogera bambi haye bana ate yena bwatenduka aye wena toli wa muzaano wetambulireku wena anti nze banzaala na mungalwe otitikwidi sekayere nti eno waliyo omusana iwe nze banzaala na mungalwe abaana bena mungalwe totwidi mbaidi iwe oli waawa nze ndiwe musita oliwe musita nabo musita ti babi tuli babi bana embuzi zange diriyo nkalamu ino bana webala ebintu byangerule mama nakitende nakitegeerwa kuolwo nti onenda era nze waliwo abantu benkoba nti mama nakitende nzi ni mama nakitende tibasobola atwawula buli dooka ali ku kibono aye buti nakitegeera odakakasa bana aye omusana enaku dino mungi kamaala omusana mungi aye gukocha aye oba wakayingira oti enumba nga ni baba Brighton yena yedimye enumba aye wamubuuza nti mumusana guno kiki kyoli kwenda okulolako okuta muino kusauna omuntu asobola wakuba oti bana tuli musauna nze kyenda musada nkalakata musana kyendera irala wena tomwenda kyenda obwire n'obwo aye mukoba mutya ndiyo galiwa bana nabaire nkali kuwaira waboine omukolo gwa Kenzo nono na mutolo nkobera bichi kyota aboine butika nkuwaire oidi oyo Kenzo bamuzaala ere mu budada bwange Masaka oti wajja ku mukolo ife oba nkukobeki mpera ano buti Kenzo oyo Edi aba mwani naze ole baba wange budondo na muzaala era Kenzo mama we ngazaalibwa Masaka awo pera ano baba wange eira baje budondo eyo mama we yayidanga ebudondo okusuubula fene pera ano batyo tutyo bwe magana najange ye wa baba wange budondo najokola ki okuwumula era oyo Kenzo twakula ino fembi tuti era bw'omubuuza nti Kenzo oidi mama Brighton akoberawo nti imwidi aye mwalaza amaanyi iwe nze butika nkobere Kenzo yankubira isimu yankoba ati iwe nasali mama Brighton toja kuida ku mukolo namukoba nsobola okuloba yansindikira kadi nali bujiri wa dada yansindikira kadi bana bwe nfuna kadi abantu bona ku kyalo batandika okumbuza banange Kenzo yakwese ku mukolo nze yandeta kwali kukyala muno oli muzibu nakoze ki ndidukira wali muntu wa Rema ino buti wamuvaamu yena ani Rema nze nsobola okuva mu Rema yatuzalira omwana ate oli kunkobera nsonga za bino birimu okufuna awo nkwidi bino birimu okufuna awo nkutegeire mpera ano nyamutolo yatukobye tukola akabiina ewaifere mu kyalo abakyala abasobola okukola oidi bamuwa obwa minisita
buno obwa nakuŋŋaanya golodi nakuŋŋaanya silver zaabu be muna be wuuliriza ndi kukobera nakuŋŋaanya amafuta mperano bankoba ati abirina munumba yakubayire nti ni minisita akuŋŋaanya minerals yakubayire ku gold ajja kumpa era Nyamutolo bwe yamboine ku mukolo gwa Kenza yaningaku yakoba ati oyo ti ni mama Brighton namukoba nti ninze zena namutera ku smile yankoba ati mama Brighton oide nkuwe ku golodi oide nkuwe kumiza bibu nkobera muna perano tumala omukolo Namutolo awo tumaze okukyala ewaiwe mama we yamboine yabwe bamuna ndulira bulungi nakoba nti bana Namutolo nga anenze mba ndi awo aye mpulira bayeta abantu balu batu omukolo gwali gwa batono ndi kuwayira tuba ku mukolo omukolo gujja mu maiso bulungi Namutolo ankoba ida ku mukisenge munanje okuyingira ekisenge ky'omwana nga kiri mu golodi kiri mu silver kiri mu amafuta kiri mu amala nakoba nti nono minister waife wa miniro bankoba awe bankobera akama nankoba ati noyo nakoba wamani bwembo ine golodi munumba aboneka bintu bye aho twawaya yagema ye emitwalo ebiri yagimpa ebiri giti anti yali busy eda Uganda obe yampa eda Uganda era nairemba linakoba mbawe ono omwana sente donadona dalina do yampako emitwalo ebiri naje wa Kenzo mu kidala namukuba akama namukoba Kenzo muna mwina agira obona nga ayisobola kumpayo emitwalo ebiri Kenzo yankoba ati zena ekyo ngati oidi Kenzo yaidi olusoga aridi aziza ziyo nyalwo yamwegesa aziza ziyo yayegesa ino Kenzo olusoga but Kenzo yankoba oidi mwali nazi kyoba okole gema ya 5 Kenzo yampa 10 meka 5 nakuba dawere ebiri na kitundu aye mpera nomba nina ine nani ono misachi yena yaida nife namukuba akama namukoba muna Nyamutolo ampaire emitwalo ebiri Kenzo yampe 15 ekyo kiri fair misachi yakoba ati tikisoboka baba bakudoze misachi yageme 10 ibiri yadimpa ebiri kasamvu perano nakoba misachi omulamba yageme 10 ibiri giti adimpe omusada ina papaze na aina papazi ayembya nemboti 10 yakola misachi at 46 ku Serena yageme 10 aina ne motoka Porsche we bale ino yakajigula mpyaka mperano mbani na ine Lutaya Geoffrey Lutaya agaba sente anti idukira MP na mukuba muna Lutaya misa champa ile 10 Nyamutolo yampa 2 Kenzo yampa 15 aye muna kiri fair Lutaya idi kiyakola yankoba ati nkubira akwedo kusindikire yoko nakoba nti aboneka aina $1 perano njo kuona nga enkera nga bansindikireyo MBZ 12 Lutaya yansindika MBZ 12 doka MBZ nakuba aye nganka ali kulinda ncho buti misachi ngamaze okumpa 12 twali tutyaime nga nina ine ono muwala nani ono eyayemba go down low papa go down low nani oyo Shiba noyo buti mba mulira ine namubuza Shiba muna bano bampayireyo akasente misa champaire 12 Kenzo yampa 15 Nyamutolo ya oidi Shiba oyo ye naidi olusoga oidi bwe yankoba yankoba ati mama Brighton oli mukazi munange ate oviire wala mchalo yo oviire wala yagema munsawo
bana abantu mubaveeko abantu mbabona lwakutibya iti mbaidi yakuwa kakaire mba ndi awo shibanga atolayo big bomb yankuba ati nunaku noli mwana muto nti obusungu bwali buli kundita yankuba ati nunaku ayi bwe nabanvaawo ndidukiza buti big bomb naikakanya obusungu awo namana tiamana omukolo gwanuma bakuba ebifaanani aye omwana nyamutolo yaminga mu bifaanani mama Nakitende nyamutolo yaminga mu bifaanani aye mwana iwe naniiga ate nga nze Kenzo omwana naze njo okwesembereza nti bankuba ebifaanani nyamutolo yankuba ati oyasooka aveewo nakuba oyasooka aveewo ngampaire emitwalo ebiri oba wali ovaire engoye gitasaana nali mbaire kagomesi kange kano bantola mu bifaanani nakoba nti awo wene nakoba nti akaninde ayo kidi n'okwira ebugiri nayirira ku motoka eyaleeta amasowaani okugayiza aye nga abaana baata sente mu mukolo otye emiliyoni 4 edo da federation da federation yedo munambube tuwawulire nga Nikenza akoba ati yesinkana nyamutolo nga nyamutolo wa myaka 26 muna nyamutolo okuva butonga balina wakasente akabola oyo mwana wa mugayiga ife twasoma ni nyamutolo chokoba Edikenzo obwire bwe yabirira munerema ne nyamutolo yaliwo awo nkoba nti yamubona nti wa myaka imeka 16 26 mperano bukitawa dinaine imeka ife twasoma ni nyamutolo ina masagali mu kuba butikenzo yakobye wa 26 ife twasoma ni nyamutolo oyo ina masagali mu 76 buti wengo inemeka ani iwe nyamutolo yandi wangulu yali musinya 6 nga ife tuli musinya 1 mu 76 nyamutolo jasiyefaako nakumwa buno bwa minister aye ali intellectual mugezino agemanye mu kizigo be kali kunacho aye nga kaboneka nga akana kato muna esente eno omuntu nga alina sente muveeko aye kumukola okwo zena nalonzeeyo ekizeyizeeyo bakavubuka ekizeeyi nkyenzaki ate nga mwembi ani mama Nakitende ani mukuko nkobera buto ojam oli kugenda kumpacha ndakuwa kadankala nenda kaduyu ndakufunje wada kuti nkoberani nga kaina amabunda nenda kaduyu nga kaina amabunda idankobe nenda tienda ntama nenda kaduyu nga kaina amabunda kale ndakuwa kaduyu bakoyenda nza mwembi gwoko ba mwidi aye timu vubuka mwidi ugoli kwenda okobani sa tosobola namuteeba ole mwembi wa kabino tikaziwe kapo tinoyo ndekera omusaada wange tinoyo nendonkobe tinoyo kaziwe kapo iwe mama Nakitende buti nenda nkukobe ali abikukobye nenda nkukobe waliwe yakukobeire mbidi nenda nkukobe obuna kaziwe kapo mu mwaka gwa 19 kinana mwesatu ni yansomesa nasa kazibwe
iwe oli mukunkoba nti muvubuka aye ngaafaanana bulungi n'eswengere yeena yabaire ali kunenda n'amukuba iwe eswengere nkutwale wanga nga kapa we Kampala aliwo swengere azira amaanyi ga kisaada weena otamala bwire bwo azira era ndikwenda okukobera aye odogezeeko kino ekisaada ky'okugalakisi kini mulodi be kino ekirala ekyemba enkoko kiditacha ekyo kyankwabula kyalumuka iwe mpera hano ekibaire ekindese kirina sente muna kazibe kapaidi ali munumba eyatata Brighton funirayo bupiira oyenda bupiira bumeka funirayo ngayo 18 bona bwaki ndi mukyala musoga bona bwaki ndi musoga funayo 18 ndikwenda tichida kwira mukwemba ngenda kuwa buti obusatu ng'obuwaani bireke bobo olikwenda kumpa busatu bireke ja kale butirere leeta obwo aye muna aye mpera nere ebisigairo n'akola otya aye koloti nongerako obupiira oba 10 ndikujja kuwobu abo bajja kunkookonya bukookonyi be kale leeta osobola obbooza sobola okola ki okubooza bwemala ngandoza ngoyoza nga wekayulika nga okasuula ndakola ekyo leeta aye yanguwa obwo bukumala weebale ate tugenaganya emirimu aye ndikwegomba